inde mo minanata kala ko mi yehi ko inde mo minanata Rama e Bama ayno ko mi gorede ma laabana nan yimɓe so weldi tum ɓe ñowa en yimoɓe ɓen haalino goye ɗum a nani ka ko ɓay tum min e Bama men muybi ɓe suddi meɗen foti meɗen laba ha feƴƴiti ko sabu ɗum tum ɓe woni haalil koye ndiyam e minen noon min sofittinnaka ɓe faalaɓe ɗum kono ɗon min noon ɗo andilam min Ramtullahi Badi min ɗo andilam mi wulata banu adama ɓay yitere ko de dundi wo ko diyanɗo ƴar ñande kala goɗɗo min landilan ɗum hara min hande mi yersima ɓay ka gorejan wallahi noon hara na landinoɗan ɗum ne mi haalane ɗon tigi komo yettina e hedditiɗɗo e Ramatullahi babe ma piyete bimbe kiki e fi baba kori wolanan gon kam mi haalana ɓe ma o jombayla woni laabjelu kadi fallam fuɗito ɗum anñande ay andi mi miras ɗuma surnalo ñande kala minima Bama ko jombi gollam men haalde kene noon fi noon min jombidira e nayo men hiidu min ƴawra min yaa ko sentir min yaa kadi dargo balo min yaa kadi ko maison ella yona wona ella kono inde ma ne yoolike ka centre e ka maison ji fof kala ko mi mi yehi ka hanke kam yawno ka soirée ko Bama e jaka hari ɗon tun a haalana Allah hiɗo yaade seede min hoolaki sin hakkude mon say mi wuli hankin tay ko kulol nangila andi wawa wulgo yago ko mo hanki ko kulol mi wuli lumgo ƴanga ngayaka mon tay mi taƴago ko way Bama no ɗo ay san ɗa wowi yawde toon si yahana Allah yaaden soirée ɓay noon Bama e makko on yiidi ɓayno a laabana Allah a gerde penanalima soɓe so tela mi ala fende baɓe gan kamɓe mi ma litte piigogo ɓaya jaɓ Allah laabangol ella wo aɗa ñande ko a laaɓane Ramatullahi Rama moɗan de mi accuɗa waali nder ga mi yahi ka parawol mi waɗi ko mi waɗata ko mi ummike mi yaftii haaga mi ari mi tawtiɗa waali ɓiɗa yalti ka yaasi e soƴƴagol wonɗum ɗanotoɗa mi anda sayi won ɗum mi ɗaani wonɗum waɗɗa waala mi anda tay wala noon mi andi tay noon ɗuman hakkille an en somi dari ke yimɓe ɓen hay soɓe dari aram sikka ɓe yaawi woni hay nini onon ɗo somi dari am sikka on yewtoyino ko mawɗo o yindugol ma ndiyan lanni kadi ema ndiyan lanni ko ɗum ɗo ko paali watta ɗum ndiyana nannayi goɗɗo oye antumati mi wattinanoma ka sillaɗa noon tan mi wedditi jonnon noon mi anda noon mi giilama tun noon ɗo e giilede gisi an en de giilama tan ɗum fof e pakko kullu no metti wondude heɗo lan mi hala ɗum nan baɓe an exemple on innilan tun kullu no hono waɗayreɗa anga piyaylan ɗo ñande waylitinde e yit naɓude ley gitene wayli dow min haade waali naɓude dow naɓude becce be hakkilelon ni ɗum noon naɓude télé ni ko gitunnange wonɗon lan waɗirgo ƴoyre habbolare ay mi haali ko mi hane biro la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kono waɗi baaɓe fatunde honno kawoni yerama ko noon mi wiyete erama nam baba albarka maɗama e pajarama rama reedi rama reedi rama miɗo suti bobon ka yitere ma rama a reedi la ilaha illallah a waɗi naata yalta ha a reedi haalim oɗon ayi gite no fanɗi baba no wawi wala gale gite taw reedi honnon taw woni ɗum taw reedi ɗandi ko yiyete photocopie mi anda ɗum siɗa andunomi sifo kono ɓay ko a naggi akke eyi ko honto e honto yahu waalugom won makkoye jangon tum e hombo ka ɗon ɗon ko honno waaluri no waali na mi waali baba e sappu no waalorte noon waalo ɗon na wontiki kadi waalo wowlu ko honto e honto walɗa dogu bobo a waali ka bema wowlu tu sodante bombom turbana ma mboyi merga a waali ka bema ɗum weggitino fi Allah wowlu bobo lamma e tigaje nder gaɗe sa sapperan miigitono no waɗa ndogde jonne waɗa ka bireede awa mi miigitike noon